neza ko atangwe zitatu zirahera hari abarundi bavuze ngo tunyegeze igitoro babwira ngo abene igihugu cyagumuka mbere ya 2015 urumva niho heza hariho abantu tuvuze tuti ubu nyene rutangura iterambere ry'igihugu abarundi bose batugiye batunganira kubera wewe yamaze kwicara avuga ati eka twakwigumira muri hirya birimo ubusuma igiturire akarengaje twakwigumira muri hirya ntidushaka kuvayo ivyo neva nabazanye n'ibiki siko bavuga ivyo neva nabazanye n'ibiki ngwaro ngo yamuhungu ntacyo burusha ngo ntuzi ko turya amahitira ngo ntuzi ko wa mugabo yatugaye. Ni byiza kuri hano. Uyu mugabo ni ikimenya bose mu gihugu cy'u Burundi ndetse we no hanze. Ni umugabo ubusanzwe udakunda kuvuga amagambo menshi, akunda kwambara amadarubindi, akambara kositimu nziza cyane, yo akagera no mu modoka y'igiciro. Ubwo ariko simvuze n'inzu kitabashwa imeze neza nk'ibwami yituriyemo. Uyu ni umusirimu koko, yitwa Alain Guillaume Bunyoni. Gusa kuri ubu ntabwo amerewe neza dore ko ari mu maboko ataraye. Uyu ari mu ibohero amezi agiye kuba 2 rwose. Ubushinjacyaha bukuru bw'u Burundi bwemeje ko bwataye muri yombi General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu nakubwira ko yahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi, icyo bita umushikiranganje wa mbere mu Kirundi. Ni inkuru yatunguranye ariko cyane ko uyu mugabo ari igikomerezwa yaba mu butegetsi ndetse yewe no mu bukungu bw'iki gihugu cy'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni wari gihangaje cyane ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza no mu ishyaka CNDD-FDD. Ntiyahiriwe cyane n'ingoma ya Evariste Ndayishimiye wasimbuye Nkurunziza, nubwo yamugize minisitiri w'intebe mu gihe cy'imyaka 2 kugeza muri Nzeri umwaka ushize wa 2022. Yamukuyeho badacana uwaka, yewe barakarangije cyane, ndetse yewe Ndayishimiye yamushinje gushaka kumirika ku butegetsi akamubirandura. Bivugwa ko rero Alain Guillaume Bunyoni nyuma kuva ku mwanya wa minisitiri w'intebe ngo yaba yarakoranaga na bamwe mu barwanya leta ya Ndayishimiye baba mu bihugu by'amahanga. Koko se mu by'ukuri aba bagabo babanye ku rugamba kuri ubu ngubu barapfiki ku buryo umwe ahora hekenya amenyo ashaka kubirindura undi? Aho ngaho nshize akabazo. Umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'u Burundi yitwa Agnes Bangiricenge. Uyu yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni ashinjwa guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ndetse no gushyira imbere inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Oya ariko ndashaka ko uyu munsi twinjira muri Ntare Rushatse House, twinjira muri politiki y'u Burundi by'umwihariko, tukitsa ku mubano wa Evariste Ndayishimiye ndetse we na Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kureba mu by'ukuri umwuka mubi hagati y'ibi bikomerezwa uhatsiki. Ibi uraza kubikunda ndabizi. Ngaho ijijishe gato ukande subscribe niba utarabikora. Jackson Semahoro niko nitwa. Ahangaha twitwa Isanzure. Naguhaye ikaze. Ku itariki ya 2 ukwezi kwa 9 muri 2022 ubwo Perezida Ndayishimiye yatangizaga umwaka w'ubucamanza mu muhango wabereye Igitega, yumvikanye mu mvugo igaragaza ko hari abantu batishimira ibyo akora ndetse yewe ko bari no mu mugambi wo gushaka kumirika ku butegetsi. Nubwo we yahise avuga ko bidashoboka nta wamuhirika ngo bikunde. Ni amagambo yatangaje imbere y'umunsi umwe ngo huzura imyaka 35 Pierre Buyoya uyoboye igihugu cy'u Burundi akoreye coup d'etat mugenzi we Jean Baptiste Bagaza wahirizwe ku butegetsi ku itariki ya 3 Nzeri 1947, aho yari ari mu nama ya Francophonie mu gihugu cya Canada. Benshi bati urwishe yanka rushobora kuba rukiyirimo. Mu mvugo isa n'igira witunga gatoki rero Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko i Burundi hari abayobozi bamaze kwiyumva nk'ibihangage kugira naho bumva ko bari hejuru y'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Bidatinze rero twese twumva inkuru ivuga ko General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari igikomerezwa mu Burundi afunzwe nyuma gushinjwa ibyaha birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, kubangamira umutekano w'igihugu ndetse ho n'ibindi byinshi. Alain Guillaume Bunyoni yatawe muri yombi mu kwezi kwa 4 muri 2023 nibukurikira ibibera mu Burundi urabyibuka. Byari nyuma y'amezi 8 n'ubundi akuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Uwo mwanya nawo rero yawuvuyeho hashize iminsi mike cyane rwose Perezida Ndayishimiye amushinja gushaka kumirika ku butegetsi. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyandika by'umwihariko muri rw'igifaransa cyatangaje ko kuva bakwinjira muri CNDD-FDD mu myaka 1990 Alain Guillaume Bunyoni ndetse we na Ndayishimiye ngo batigeze bumvikana habe na rimwe.
umwe mu batanze amakuru rero avuga ko ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza nubwo bose babaga mu byegera bye yahoraga bakiza kubera kutavuga rumwe n'ubundi bakundaga ngo gutana mu mitwe. Byabaye bibi cyane rero ubwo Petero Nkurunziza yitagamo Ndayishimiye ngo azamusimbure ku butegetsi muri 2020 akaza gupfa Ndayishimiye atararahira. Nubwo Ndayishimiye rero yari perezida, Generali Guillaume Bunyoni n'inzego z'umutekano z'u Burundi yari agifite benshi mu bikomerezwa bamushigikiye, ari nayo mpamvu n'ubundi yahaye Bunyoni umwanya wa minisitiri w'intebe ngamwigarure n'ubundi. Ikinyamakuru Jeune Afrique rero gikomeza kivuga ko muri guverinoma ya Bunyoni ngo hujujwemo inkoramutima za Ndayishimiye, ari nako abari ku ruhande rwa Bunyoni n'ubundi bakomeza kwiyogerezwa na Ndayishimiye kugira ngo bamuveho. Mu bari bahangayikishije Ndayishimiye ku ikubitiro ngo harimo Gervais Ndirakobuca bakunda kwitanda kugarika usigaye ari minisitiri w'intebe, yari ku ruhande rwa Bunyoni, ariko kandi biza kurangira Ndayishimiye amwigaruriye amuzana ku ruhande rwe. Bikavuga ko rero mu gihe yari minisitiri w'intebe Bunyoni ngo hari ingingo nyinshi atavugagaho rumwe na Perezida Ndayishimiye, zirimo no gusubukura umubano n'u Rwanda nyuma y'imyaka hafi 7 uje magatosi igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bitavuga rumwe. Ntabwo rero hasobanurwa neza impamvu Bunyoni yabirwanyaga cyane, gusa bizwi ko ari umwe mu bafashije Petero Nkurunziza kuguma ku butegetsi ndetse no kwikiza abataravugaga rumwe nawe ubwo hadukaga imyigaragambyo yamaganaga manda ya gatatu muri 2015 urabyibuka. Muri icyo gihe rero ni nabwo umubano w'u Rwanda n'u Burundi wabaye mubi cyane rwose, ubwo icyo gihugu n'ubundi cyo mu majyepfo y'u Rwanda cyashinjaga u Rwanda gufasha abashaka gukura Nkurunziza ku butegetsi, ibintu rwahakanye rwivuye inyuma. Ariko umwaka ushize wa 2022 rero ubwo Perezida Ndayishimiye yabazwaga ku mpamvu yakuye Bunyoni muri guverinoma, yavuze ko iyo hari abantu bigaragara ko batarajwe ishinga no guhangana n'ibibazo by'ubukene mu gihugu cy'u Burundi, ari byiza ko basimbuzwa abandi bumva izo nshingano. Umwe mu bahaye amakuru ikinyamakuru Jeune Afrique rero yavuze ko ifungwa rya Generali Bunyoni bisa nko kumwikiza ku buryo byumvikanweho n'ubundi, kuko ishyaka CNDD-FDD ngo rifitwemo ijambo n'ababoze ari abasirikare bakuru, kandi Ndayishimiye adashobora n'undi gufunga umuntu nka Generali Bunyoni batabyemeranyijeho. Nubwo Ndayishimiye yari perezida rero, Generali Bunyoni wayoboye inzego z'umutekano z'u Burundi yari agifite benshi mu bikomerezwa bamushyigikiye, ari nayo mpamvu n'ubundi yahaye Bunyoni umwanya wa minisitiri w'intebe ngamwigarure n'ubundi ku buryo bweruye. Jeune Afrique rero ivuga ko muri guverinoma ya Bunyoni wakunze kuzuzwamo inkoramutima za Ndayishimiye, ari ndako abari ku ruhande rwa Bunyoni n'ubundi bakomeza kwiyegerezwa ngo bamuveho. Nibyo byakomeje kuvugwa, ariko kandi umubano wo wakomeje kuzamba hagati y'aba bagabo bombi, ndavuga Ndayishimiye na Bunyoni. Ariko kandi Ndayishimiye yakunze guca amarenga avuga ko hari abagabo bari kwigira ibikomerezwa muri politike y'u Burundi bigira nkaho bari hejuru y'amategeko. Ndayishimiye kandi yakunze kuvuga ko ngo washaka kumuhirika ngamugereranya n'isake n'ubundi. Ndayishimiye kandi yavuze ko uyu muntu ushaka guhirika ubutegetsi bwe ngafite imyitwarire nk'iyisake, yabanaga n'intama mu rugo rumwe, ariko kandi ngikaza gushaka kuyigambanira ngo bayibage, gusa biza kurangira ba nyir'urugo bafashe umwanzuro wo kubaga yasake. Ayo ni amagambo ya Ndayishimiye avuga ku bantu bashaka kumugambanira ngo bamurike ku butegetsi n'ubundi, ariko akavuga ko batabishobora. Benshi yagiye bata muri yombi, kwikubitiro haza umugabo Generali Guillaume Bunyoni wari igikomerezwa, dore ko yari umushikiranganje wa mbere cyangwa se minisitiri w'intebe muri iki gihugu cy'u Burundi. Nibyo twavuga, ariko kandi uzakomeza wumve n'ibindi ahangaha. Twitwa Isanzure, Jackson Semahoro niko nitwa.